U današnjem videu bavimo se zanimljivim i veoma važnim pitanjem kako su izgledali srpski ustanici i osmanski vojnici u 19. veku, tačnije 1807. godine. Kako se u to vreme borilo, koja je bila oprema, taktika, ali i motivacija za borbu na obe strane. Ako vas zanima istorija Balkana, istorija vojne tradicije ili samo želite da saznate nešto više o ovom poređenju, ostanite sa nama. Istorijski kontekst. Srpski ustanik i osmanski vojnik. Godina 1807. je ključna za balkanske regione, jer je to period u kojem je prvi srpski ustanak dostigao svoju kulminaciju. Ovaj ustanak je bio odgovor na višegodišnju opresiju pod osmanskom vlašću i cilj je bio osloboditi srpske teritorije i srpski narod od Turaka. U isto vreme, Osmansko carstvo je pokušavalo da očuva svoju dominaciju nad Balkanom i osmanski vojnici bili su ključni za suzbijanje srpskog otpora. Dakle, imamo dva suprotstavljena vojnika, jednog koji se bori za slobodu, a drugog koji brani carstvo. Koji su to bili njihovi uslovi života, oprema i taktike borbe? Hajde da istražimo. Srpski ustanici. Motivacija, organizacija i oprema. Srpski ustanici iz 1807. godine, predvođeni liderima poput Karađorđa Petrovića, bili su naoružani uglavnom improvizovanim oružjem. To nisu bili profesionalni vojnici, već seljaci koji su ustali protiv tiranije, boreći se za svoju slobodu. Oprema srpskih boraca bila je jednostavna. Većinom su nosili oružje poput sekira, noževa, domaćih sablji, pušaka, kubura, često i turskih jatagana. Ovi borci su bili poznati po tome što su bili veoma snalažljivi i borbeni, a uprkos nedostatku resursa uspeli su da iskoriste prednost terena i gerilsku taktiku. Motivacija srpskog ustanika bila je utemeljena u želji za slobodom i osvetom. Svaka bitka im je predstavljala borbu za opstanak naroda, dok su im na čelu stajali lideri koji su koristili harizmu i junaštvo da okupe ljude i stvore zajednički cilj – oslobođenje od osmanske vlasti. Osmanski vojnik. Organizacija, oprema i taktički pristup. Sa druge strane, osmanski vojnik iz 1807. godine bio je deo jedne od najmoćnijih vojski tog vremena. Osmansko carstvo je imalo organizovanu vojnu hijerarhiju i strog sistem obuke. Osnovne jedinice bili su janjičari, to jest elitna pešadije koja je bila dobro obučena i opremljena. Osmanski vojnici su nosili turban, razne vrste oklopa i opremu koju uključivala sablju i pušku, a pored toga oni su bili obučeni za borbu u formacijama. Osmanska vojska je bila poznata po tome što je koristila jake janjičarske jedinice u bitkama. Oni su se oslanjali na tradicionalne borbene formacije i taktiku masovnih napada. Iako nisu imali istu vrstu fleksibilnosti i nisu poznavali gerilski način borbe kao srpski ustanici, njihova vojska imala logističku podršku, disciplinu i dovoljno resursa da se bori protiv manjeg, ali odlučnog protivnika. Taktičke razlike. Gerila protiv tradicionalne vojne taktike. Jedna od ključnih razlika između srpskog ustanika i osmanskog vojnika u 1807. godini bila je taktika borbe. Srpski ustanici su često bili prinuđeni da koriste gerilski stil borbe, napadi i zasede, izbjegavanje direktnih sukoba sa jačim protivnicima i korišćenje terena za prednost. Ova taktika je bila efikasna jer su ustanici poznavali svoj domaći teren i znali kako da izbegnu konvencionalne borbe. Međutim, i pored toga, ustanici su vodili nekoliko borbi na otvorenom polju, gde su uprkos tome što su se borili protiv jedne konvencionalne vojske sa konvencionalnom ratnom taktikom tog vremena, pobeđivali. Sa druge strane, osmanski vojnik je bio obučen za borbu velikim formacijama i tradicionalnim taktikama. Osmanska vojska je često koristila frontalne napade i masovne udare, podržane težim naoružanjem poput topova i konjice. Janjičari su bili izuzetno efikasni u borbi. Osmanski vojnik nije imao istu fleksibilnost kao srpski borac u planiranju i izvođenju bojišta. Psihološki faktor. Motivacija u borbi. Psihološki, motivacija srpskog ustanika bila je mnogo ličnija i emotivnija. Oni su se borili za opstanak svojih porodica, svojih sela i svoje vere. U velikoj meri to je bio rat za preživljavanje i oslobođenje. Nasuprot njima,
osmanski vojnik je bio profesionalni vojnik koji je uglavnom bio motivisan obavezama prema svom caru i svom narodu, ali i vojnom obavezom. U tom smislu, srpski ustanici su imali veliku moralnu prednost jer su borci verovali u svoju misiju, dok su osmanski vojnici bili vojna sila koja je pokušavala da potisne buntovnički narod, ali nisu imali isti emotivni naboj. Dakle, ko je bio bolji borac? Srpski ustanik ili osmanski vojnik? Obe strane su imale svoje prednosti i slabosti, ali ključna razlika je bila u tome što su srpski ustanici imali nesalomljivu volju da se oslobode, dok su osmanski vojnici nosili težak teret imperijalne sile koja se borila da očuva svoje carstvo. Srpski ustanici su svakako imali prednost u motivaciji. Želja za slobodom i lični angažman pružili su im veliku psihološku snagu i snalažljivost na bojnom polju. Sa druge strane, osmanski vojnik je bio deo organizovane, disciplinovane vojske koja je imala pristup resursima i logistici koje srpski ustanici nisu imali. Međutim, i pored toga, srpski ustanici su u svim uslovima odnosili pobede. Na koji način? Tako što su ustaničke vođe bili bistri ljudi i jako inteligentni, pa su koristili prednost terena, gradili šančeve, to jest improvizovana utvrđenja, pametno koristili konjicu i ostale narodne taktike borbe. Ako uzmemo u obzir samo individualnu borbu, srpski ustanik je bio verovatno veći borac u smislu borbenog duha, fizičke snage i motivacije. Njegov način života i od njega napravio žilavog i jakog čoveka. Njegova borba nije bila samo vojna, bila je to borba za opstanak, slobodu i osvetu. Međutim, ako govorimo o vojnoj disciplini, opremi i organizaciji, osmanski vojnik je bio u daleko boljoj situaciji, zato što je bio bolje obučen, bolje opremljen za borbu, u velikim formacijama i konvencionalnim ratovima. Za razliku od njega, srpskom ustaniku je želja za borbom slabila onog momenta kada je napustao granice svoga zavičaja i rodnoga kraja. O tome svedoče neki ruski oficiri koji su došli kao ispomoć u toku prvog srpskog ustanka. Dakle, on je bio odličan za odbranu one teritorije, to jest one zemlje, koju je mogao doživeti kao svoju. Na kraju možemo reći da bi srpski ustanik verovatno bio efikasniji borac u situacijama koje su zahtevali improvizaciju, snalažljivost i borbeni duh, dok bi osmanski vojnik bio superiorniji u organizovanim bitkama koje su zahtevali disciplinu i strategiju. Ko je pobedio u ratu? Iako su osmanski vojnici imali inicijalnu dominaciju, to nije bilo dovoljno da uguše ustanak. Srpski ustanici su na kraju, kroz velike žrtve i borbe, uspeli da postignu istorijske rezultate, kao što je proglašenje prve srpske autonomije. Dakle, u kontekstu same borbe za slobodu, srpski ustanik je zapravo izašao kao pobednik, barem na dugoročnom planu. Krah prvog srpskog ustanka ne može se prepisati običnom srpskom ustaniku. Posljedice pada bile su višestruka brojčana nadmoć osmanskih trupa, kao i nesloga u srpskim redovima. Dakle, pamet u glavu. Samo sloga Srbina spasava. Ako vam se video dopao, lajkujte, podelite i pretplatite se na kanal za još ovakvih istorijskih tema. Ne zaboravite da zapratite kanal MaxTube Official na Instagramu, na kojem ćete se moći obavestiti i upoznati sa našim svakodnevnim radom. Do sljedećeg puta, vidimo se.